Kakurs imyang hakas hiningkong kalakano baka ki HEDC kalasos pan klem ng rim ya usiem kahimanong spong upa Patrick imyong. Habakaren bekilat patay kubor kakurling ba uba Krishan imyong kalakano baling ba ka ATI kilalap baka ki HEDC kamdan satya ya kajing pensisya ba usiem Patrick utri kambean. Nalor kata ulah kena ru baka council kamsyam lala satya ban ay kisakhi ne kajing pensisya ba utai usiem ulah le bean ha kajing trikam. Patrick imyong lamantala shisnam tam te ngikum kikun persa ngikum kikur kijat te bala sha suspend yo u te ngelapan ni kajing pensyai nakat inna ka district council te bantip ya kajing shisha atau ulale em katkum kikam bala syak keno kikam kiba kisnong per kila komplain ka disusil ya persyayu Patrick imyong te ka disusil kam ai te halor kata kam ai ngikum kikun persa banyo eta ka jing sisya ngimban se bahing kuat daga RTI ndalawat ya ka RTI dalap ikijing sisya pelse kalong da kumpang te ngikum ikun persa ngikum kakur gajat balalap ya ki kam ke ba ka disusil ka shule tombor ka shunyon ka shu event ya u te ngimban se menta ikwa banwan keren hangne ban pau ha ka perthai ban pau ha ki pait ba ka district council ka shutombor ya Patrick imyong da ki kinten da ki kam ke ba omlong e bani pet ne ban ya jinga ki jing pensisya haja ka bangini yo kita ki jing pensisya bani ko jingi wale kanu ka kam bean ka ba ka district council ka suspend yo ka pen kendit ini kalau ba ngilapan ban ba kami kecik suspend ya usim kehiman uspung Pak Patrick imyong kalong kabong songan maling orang kata kabong songan hanya ke inquiry report kelathok ba hanya la mention ba ke executive committee juga hasil autonomous district council te kala ai hak district council kut bahkan pelong ya katakan inquiry de halor kaneka kakis kekum kijungjor persyayu umum hanya bang apa ya katakan resolution yang katakan executive committee kataru kondon tekumno laban suspend kat ya usim tangke isi kondon no records kaneka resolution kebangi lapan Tikene kalau ke bom songan